Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakasi Students Union West Khasi Hills District kalalap bakaladan ke jingtungkam sop-sop haki artli kita nak terekam jong ke sorkar jela kata ha katrat ke kot ke khia bat ha katrat PHE nong ston u presiden jong keseng uba John Fisher nong siang ulakam bagani ke jingtungkam haki ni ki artli kita nak kide gi bala shule sop-sop claim de khot interview bat ula ongru bana kaliang jong keseng kalalap bagidan hadu khat nyo tuli ki pos ha katrat ke kot ke khia bala shutung sop-sop bat sau tuli ki pos ha katrat PHE Hakabaya day bakani kabenta nakaliang jong seng galalay yakendu yo Deputy Commissioner jong West Khasi Hills wa Garrett LSN Dates bat kunturu yu man shimkhia halor gani kabenta Tiadin man nakaliang ki si West District yo jing ujar halor ga jing tungkam tungjam hakini ki department hapo West District naga hapo ka PHE department bat hapo ka di MNHO di nakaliang aseng abang ila alik meni kendu ya u BC bernila yo iko piro beri kejing tungkam tungjam markot kum kita ki order kini ba sanction nang tak kini ki push ba phar nak hapo ka PHE ni alab ba koi ka push astan water analysis kaniru kawai ka ba astan water analysis katuro artli nang ta hapo di MNHO Civil Hospital, ki staff nurse, ki counselor, lab technician, ki DO, lab attendant, sweeper, cleaner, chokida, ilab po hang the po Civil Hospital, bade jong ka blood bank, nakaliam jong ka office jong director, jong ka Health and Family Welfare Department, ula pa kami kopi ban sanction ki post, ban credit ki post, habia de ban perikam ki blood bank, ban ilab manakaliam jong ka department nang ti kelas syutung kram ke interview te ngilap hadu khat nyo tuli ki post na kaliang jo ka department jo ka health hangnya po nang stoin kelas syutung kram ka interview te haju ka por na kaliang jo ka KSU district lai kran baru DC halor kani ke jing tungkam hapo ka office jong PHE ban ngilap ba hadu sautuli ki post hangnya po West Khasi District jong kabadai jong ka Western Circle nilab ba nakaliang jong bu SE kabadai tang secretary jong ka DWSM jong ka JJM kabadai tang secretary lathong yakini ki post outli kilam ka jingtip jong chairman chairman BDC nakaliang jong DC unti ba tene ka pen I nakaliang jong ni secretary kabadai bu SE jong PC jong Western Circle ulale da ledon bor kam ka jing court interview or kam ka jing tip jong UDC tena kaliang jongi ngila kapat UDC ba dui ban le tenge kumi kini officer ki ba syutung kam ka jing tip or kam ka jing interview ya ki sama jongi